Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Po haba buci. Pat na jino buci. Drone nan drone abuci hari. Tang kan tidak tat. Padahal buat drone ti uro gaduh caci ulama, caci maki ke ulama. Alah abuci urung asin na legendan. Jadi ku perah baron abuci bu. Drone bek behe-behe dah nak cungklak ke ulama kamu, ulama Aceh. Menyebehe drone nuwo kono bek enai luar nangro nak kuku haba. Betama lebu drone abuci. Nambat. Drone ni abuci yan anak lempam, anak lantai dah drone abuci. Akai drone anak buah bali abuci. Tak mudi. Ya mudi kalau rantau kena nejak. Kan bercara ngecut. Nambat. Bek bangai tapi nyo di bangai ngut dalam drone abuci. Putakeun ke ulama, putakeun ke urang yang nada Aceh. Nyo ulama kakak nikah, ulama tu tenang ulama, kayak rumah ulama. Nyan ke ulama yang dah keun kekah yang dah keun hai buci ai. Puka keun ulama tapi ni ke dong ka keun ku tu muka baba thak ku tu. Tak rasa lebui ka buci. Hamba. Menyebuh ka buci kan. Bek ke ulama ke nanggro ke gajit. Lebuh ka. Puka keun ku ke ulama, ke nanggro ka ke. Hamba menyebuh ke. Nya ka ngan kuning embat tangkurak ke berdua. Tak mepap lemo ka buci. Memang dari ubi ke kan ha ubah-ubah. Kau ka Rizal Fadilah. Rizal Fadilah. Aru uning ka tembak bat tangkurak abuci di. Mbak. Pu maji na sero. Ya keun kulama. Mbak. Taruh nombor kuning ke tembak muka ke Rizal Fadilah. Mbak. Pandai je kebut lagi yang kali apa? Tanya manusia pandai je tainai na ulama. Mbak. Kah usi kadang me tang li karah kakak keun ulama ka. Mbak. Pu usi nak sembayang usi. Nak sembayang usi inan. Kadang i anak karah kadang dekat tu. Ngap usi. Ya tak padi ka usi. Bagi babu si. Uronyo ni perah balung si akiban dah perut kah ya. Puta cok tak tabang la musim tum gede. Nya je ke tum. Puta cok tak besar 7 gede dengan anak budi pistol. Drone abu cik hana tahu. Politik drone politik bangai. Ugam lagi drone gam bangai. Hame urung bela drone ni. Dipegah drone gam. Pugam drone gam bangai. Tapi ni keun ulama. Cibek keun ulama, keun orang lain dia ni. Dia ni keun lain. Bek cuma-cuma ulama. Nyo ni keun pegah ke gop menapa, nak pegah nyo menapa, nak pegah dia menapa, gop duk menapa. Jampah tersit. Uranyo buci ni pelumah dia pemimpin baklung nyampah yang terbuci. Bek ni bangai-bangai gop tetapi drone nak pegah hanapa du mualim du hanapa nyo du hanapa. Uronyo ni pelumah di atas pemimpin nyampah setuju le masyarakat umum. Bek drone mantap. Banyak drone setuju drone pegah apa? Peng ke drone ni cok. Kemperut drone ni. Kempen perut drone ni cok peng. Alah ada orang jempol. Kah buci anak ram dada buci. Bak pegah long. Nyo hai bijih lawuk asli bijih lawuk bijih Aceh. Lebo kah buci. Asli bijih Aceh bijih PKI kah buci. Ho. Abuci. Nah yang 6 situ rotu lagi drone. Okay, salut ke Rizal Fadilah. Hai Rizal Fadilah.
kan nonton video lung karuk boleh ke tembak ke dia buci ina. Baik biarkan dia makin urang makin dama. Ji hati Wahabi ya. Kata Fadilah. Beh, nanti hati Wahabi menyolong na talaga ka yang kuruk lah juga. Kuruk mena kuruk tuang mbak boleh. Aneh lah cara. Ilo dah dapat lah nak mendukung goro ke bacu tapi hendak berat bacu sakai. Mbak kalau udah kata tembak kalau kata tembak buci nah. Yang ketembak je udah buci. Yang lu mendukung long raknan ro ke. Tapi rak lain hong ang buci dukung. Tak habis dia tu. Alhamdulillah kan. Kenyan ke Abu Cian pi hanya tabiarkan li. Makin orang mungkin menambah nah. Tak jaya video kaya. Kami dapat sapat na video kamu mau ton ka. Yang panjang. Jadi aku pegang pada ni hai. Abu Ci. Pu sebab ni keung lama. Pu karena drone ni awal ni jak bak daya abu mudi drone ni cuma peng daya ha. Pu drone ni berji hotel aku dengar berita drone ni di kampung na pernah culu mogok sebau tak palih kah Abu Ci? Palih kah? Amban. Bukuru di sini tembak aku pu deh. Puku jak kena Abu Ci. Puku jak bak daun kena ulawu. Puku jak kena gerono Kanada kena. Menyojut kujak kenan ni balah video lu ni pegah kujak kenan bak daun ni tak merumpok kenan. Kiban. Drone Abu Ci memang hana utak drone. Pu sapan buah ku drop nendek boleh. Memang orang hana utak. Baik nak keung le kulama Abu Ci. Tobat Abu Ci. Ni tobat Abu Ci. Baik ni keung kulama. Baik ni keung le ke ulama Abu Ci urang gasin. Jadi sahabat sekalian, mungkin kaji tohon lun berhabah anak payang lun pegah bak ulun drone. Yang penting video ulungnya but terus bak Abu Ci menyohai patih. Tajak kena Kanada, tamen udang sini taruh tam dapat dua batang kurang ino bepah ino ya ino dapat ino bepah yang dapat dua nah. Jadi hanji lagi Abu Ci ubah. Memang drone nak minta pembek nak. Berak nak minta peng. Ni minta peng ni kerja yang ikhlas ni. Benda keung ulama. Ni sayang ulama Abu Ci bah. Ni cintai ulama. Baik nak hina-hina ulama. Belanda korban bengih ulama. Berarti drone ni yang keturunan Belanda. PKI kau bengih ulama. Berarti drone ni keturunan PKI. Amerika bengih hidayah ke umat Islam. Berarti drone ni keturunan PKI Amerika dengan lom putra lom yang kau gila lah. Cina kau gila yang bengih ulama mandum yang keturunan dari drone Abu Ci. Drone ni cucu atau cucu ji atau ayah dari Amerika, ayah drone. Drone bengih ulama. Ya, jadi cerita tua anak yang lu mukadimah kasih beh. Tolong sebarkan saya video lu. Kau sebarkan ke seluruh media ulun drone. Mungkin setepen untuk jit tabalah lom video yang ke limong dari Long ke Abu Ci. Nyo mungkin terakhir ku pegah agaknya. Menyo hangga patih taruh anu tanjak ke tam dah juta berdua. Menyo behe Abu Ci dua kono beh. Lun press don di Aceh. Tik terus rono Aceh na telefon lu. Beh. Facebook Agus Aceh beh. Telefon atau YouTuber Agus Aceh na nomor HP ente ina cok jicit. Oh memang perlahan lelaki palah video long sabah yang bantu lombi video nomor HP kerana untuk tak merombok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.